Evo ga, toliko očekivani iPhone 3G. Napokon je stigao i u Hrvatsku. U biti onaj 2G izašao je prije jedno 16 mjeseci. U Americi tad nisu brojale ni jedne novine kod nas, a od kad je sada ovaj došao prije nekih mjesec i pol dana u T-Com, stvorili su se redovi ispred dućana. Ali možda se stvarno isplatilo, je tako? Pa sad ćemo malo vidjeti o njemu. Ovo je verzija iPhone 3G sa 16 GB memorije. Crna jednostavna kutija kao i u prijašnjoj verziji. Evo sad ćemo malo vidjeti što ima unutra. Kutiju smo otvorili. Čak evo kutija ima jastučić dolje. Telefon. Sad ćemo prvo pogledati šta ima u kutiji malo. Imamo za brisanje iPhone-a krpicu. Kao neki gamoš je. Napravljen. Imamo naljepnice. Dvije naljepnice, bijele, lijepe. Imamo uputstva. Pa opet uputstva, savjeti. I da vidimo što ima u kutiji od ovog bitnog. Znači imamo punjač, slušalice i docking. Evo, to troje se dobije. Lijepo je, sve bijele boje. Sjajno, slušalice. Lijepo izgleda. Evo sada se malo pozabavimo telefonom. Evo ga. Šta se je promijenilo kod onoga staroga, evo ga. Osim od ozada se odmah vidi. Ovdje imamo znači crnu jednu tvrdu plastiku. Krenulo se to što je ovdje od ozada sad napravljeno iz jednog komada. Ako ste vidjeli, onaj stari model 2G je iza imao metal ovdje, a ovdje dolje, znači na pola je ovdje bila crta, tu je bila plastika. Jedino je to. Sad ćemo nešto reći malo o telefonu. Znači, platforma je Apple iPhone OS. Ekran, veličina ekrana je 3,5 inčna. Rezolucija je 320x480 piksela. Kamera je 2 megapiksela razlučivost. Znači podržava HSDPA 7.2, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB i Assistant GPS. Kapaciteti je ovoga od 16 GB, dostupan je od 8. Imamo crnu i bijelu boju iPhone-a. Bijela boja je dostupna samo u 16 GB verziji. Znači bijele nema u 8 GB, samo crna. Znači deklarirano je neko trajanje poziva od 300 minuta na 3G i 600 minuta na GSM. Dimenzije su visina 116, širina 62, a debljina je 12.3 mm, težina je 133 grama. Što se promijenilo i s vanjske strane, još ćemo sad malo pogledati. Malo da ga okrenem, da ga vidite kako izgleda. Evo ga. Ove tipke su se promijenile, ovdje su se malo stanjile i dobile su metalni dodir. Izgledaju više profinjeno. Ovdje je ostao utor za SIM karticu, power off button. Ovaj utor ovdje za slušalice se smanjio. Samo ovaj ulaz na početku, ali ostalo jack je ostao isti. Tamo kod onog starijeg iPhone-a je ovo bilo šira rupa. S ove strane nemamo ništa, od ozada je sve glatko, osim znači loga i kamere, kao i kod staroga. Evo ovdje dolje se promijenilo nešto, koliko vidite. Ovaj power utor je ostao isti, a ovi zvučnici su se promijenili su izgled, dobili su, znači sad ovdje su manji i dobili su metalne mrežice, tako da izgleda više fancy. Evo koliko ćete uspjeti vidjeti. Evo ga.
Od naprijed je sve ostalo isto. iPhone, sad ćemo ga malo upaliti. Evo ga, tipično, koji kod staroga, znači slider za uključavanje. Evo ga, glavni meni. Ove sve tipke unutra se mogu mijenjati, možete ih micati ako nećete da vam ova stoji tu, možete je pomaknuti dolje i tako dalje i tako dalje. To se radi tako da se tapne na jednu ikonu i da se drži i one će se početi tresti. Evo koliko će se sad to vidjeti. Evo one ljuljaju se. I sad ako ja recimo uhvatim ovu i uhvatim je, evo vučenje, doći će do ovdje. Tako mogu i ove, znači mogu ovaj ikonu pomaknuti gore. Evo ga. Mogu je opet vratiti. Evo ga. Opet stisnite ovu tipku dolje i opet se smire. I sad je on kako treba. Evo, telefon radi trenutno bez SIM kartice, to je isto moguće. Nema kartice unutra, baterija mu izdržljivo, iako ako budete cijeli dan bili na internetu, na YouTube-u, čisto sumnjam da će izdržati 2 dana. Jedan dan morat ćete ga na večer staviti puniti, sigurno. Što ovaj telefon čini toliko posebnim i razlikuje se od drugih telefona? To je Apple Store. Apple Store, evo ovdje, sad ćemo ga malo pokrenuti, da vidite o čemu se radi točno. Znači, samo malo da vratim. Evo ga. Tu se nalaze znači svi programi, igrice, aplikacije, utilities i tako dalje koje su, neke su besplatne, a neke se plaćaju. Apple je htio eliminirati sve bugove na ovom telefonu, tako da nije ništa dopuštao, znači onim nekim bugovitim programima da se nađu na ovoj listi. Što su trenutno uspjeli jer telefon stvarno radi savršeno, a ove aplikacije koje budete instaliravali radit će još bolje. Touchscreen odlično hvata, znači čak i da dođete nekoliko milimetara od ekrana će vam prihvatiti što ste htjeli stisnuti, znači nema forsiranja, nema tiskanja, imate do dolje ovaj meni, zato evo tako izgleda Apple Store. Gdje morate prvo napraviti account, on vas traži kasnije login gdje se ulogirate i evo recimo ove, tu su ovo je top free, sam ja slučajno dobro. Znači od igrica do svega ima, do aplikacija, za zabavu odlično, preporučam. Druga stvar je YouTube, tako popularno. Evo ga, YouTube. Jako brzo očitava, jako brzo. Sad je spojeno preko bežične mreže. Imate tu isto ove tabove dolje, što možemo birati, tako. Možemo ovo, evo ga. I video se, evo sad ćemo pokrenuti jedan video tek toliko da vidite kako to izgleda. Kako brzo. Ekran ima savršen, evo kako se lijepo može gledati. Bez ikakvih problema.